owo muruko kwasarwe ahabwa kwiha ekituga ky'emitwaro 3 aha mukazi ariko muraganisa kumuhereza sente za PDM ni Sam Miranda owa Eastern Division omuri Bikurungu omu district ya Rukungiri kandi byona byizireho bwa nyuma y'abantu okutwara okwetombwitwa kwabo omu ofisi ya RDC erizoboro rukiko n'ubwo kugambira n'amazina abatura baborekera kwetombwitwa kwabo mu rukiko orubagizireho na RDC akanyamitware niyo kwiguza chief kwiguza kabuti dolini kamhe kumitaro zo kunze chipafu yawe bineshwe bani ham naza kusobora ekumitano zikazi gizaje akanja ndaro hospital mwesende arauke kundavyo niwe kibuzo cyane kizaruka kifuwa centre tukija tuli ba memba 12 tuje tuli 12 twashanga abantu mukaga biba batungire hati bo bija batungire hati kutwa abasigire mu twaturi kuna harugwa mukatasiga mukaga hata abantu bana bajiro kubagira mukabati bo baba nyowe bana ngwene mutwaro nshanju niyondi garusa yo ninga nenda kuja kuno nesenti omurimwe inona arashabire kituga Wilberforce Ongom ahimbisibwe omuhwezi wa RDC ahabwa Rukungiri aragira mu rukogu okugaruza mukazi emitwaro 3 bwa nyuma yo mukazi kumugambira ko yamwihireho sentezi kwata mitwaro 3 muhereze yo kwatisha tumuhereze kandi takarikira nyine shoga no nyoba pese ntabwo bagenda kugangara zikuswengwa tumukumwime sente omugandi ekitongore kiro kurwanira robugabe bw'abantu omwihanga kya Uganda Human Rights Commission kitandikire koti yayo yo kubanza omucyange kya Kigezi kote yashitamira hamwanyo gwa makango muri Kabare municipality kandi neje kuhurra emanje 13 because these are complaints that originated from Barara, so for them to be at this level of them being heard or for some of them being actually resolved is a very, very big step towards achieving access to justice. Nicho kurebera izuba twatunga umugisha bw'amani okugiraho tribunal ahimishango twacondoreze eri kuza kuzumukoti abantu tubaraze mbara konka koti yaza kustamagera izuba tutandika n'izuba ofisia ejeje week yona koti shitamiraha n'abahurresho ngezi abaturo mu cyangeki borekera amasiko omukoteji urizwa ko kubateraga current chairman wa C5 wikitinisa baba baramuterera katuna nkuvuga ko jya mutwatwine tribunal yo kurahikeraza aho bashba erazaho ekabiri yawurezo ushunga konkora matwanza twamusindika Mbarara bamusindika Kampala so process birindi nabwo cyo buhereza bwa tribunal ya Uganda Human Rights Commission nibukuro muri Kigezi itwe nka CSOs twine kureba government iri gukora aha achikwate no buganyirwa abantu kandi no kweshime kuba nekoragana na CSOs umurimo utagumwena koteji yaza kushitama itekana rajira ngwebero habar kwebembera kacikwaka nabandi bantu bashato mu kaciko noko kamwe koti menyesha kubeyerembirwe umukuru w'ekitongore oba kweta madamu Honorable Miriam Fauza tuwangadia Gasha kwa Dan Basibye na Job na Amanya.